go tsosoloswa leswa seriti sa badudi ka go ba fa tshepo le bokamoso bo bokaone. Ba bangwe ba badudi ba amogetse mangwalo a dintlo tseo e lego tša bona tšeo ba bego ba sa tshepe gore e ka ba tša bona. E be e le lethabo fela go bao ba goditse go mangwalo ao. Ka tšeko ke thabile haholo ka gore ke a tseba gore jwale le hanka ka robala bana ba ka bana le mo ba tla dulang teng. Ba bangwe ba badudi ba bontšitše lethabo ka go ba beng ba dintlo tšeo ba ikgantšhago ka tšona. Lefapha la mengwako la hlalošege go neelana ka mangwalo a e le tsela ya go matlafatša badudi. A yona property ya hao o kgona ho etsa dintho tse ngata o na le title deed ke tsela e nngwe ya lwantshana le bofuma hobane ha o na le yona o ka kgona ho kena bankeng wa kgona ho etsa dintho tse ding gore batho ba o fe tšhelete o tlo kgona ho etsa mabaka hobane ntlo ke ya hao. Masepala wa Tswelopele wa hlalošege ba tlo thuša bana ba dikhutsana go ka hwetša mangwalo a mengwako. Re le Masepala wa Tswelopele re appointa di-conveyancers, re na le tokelo ya gore appointela di-conveyancers mme ke tsona tse re di sebedisang mona mo re fumanang gore batswadi se ba hlokafetse re nka bana bao ha o se ho dumelwane gore ntlo e sala le mang ebe re a transfera re transfera title deed go bana. Go lebeletswe malapa a tla hwetša khutšo le tokelo ya gore ke beng ba mengwako. Ke Ishmael Modiba, SABC News, Balfontein.